hagati y'ebyeshongoro byo kuhimbisa hamwe no kuramya Ruhanga abikyiriza bahereko kushemererwa kw'amaani ah'izoobeeri obu barikukuza ekiro kya bishamaka aha kanisa ya Remgina Church of Uganda. Abraham ahakuba yino muzare na mukama Ruhanga ayinamisha gatine bantu bashize ecyari kureba abantu bashize ko kujya bata akantu kiyagamba yaja ngwesho nguwo mushiza kwa Ruhanga kitinisa ngo mutima gwa Ruhanga gukayaga no manya mwenu nkogoki naramajuta wagatahamuro dewe wareba gayaga abashaija okuba empamizo z'amaka gaabo nibwo bwaba buri obutumwa bwayebemberamo mu kukuza ekiro eki. torikubasa kutaha omunje rumwe nkoko kiyabonisa kumurabi n'umwenda mutugira abana nyicyakere b'abashaija mu babashaija ekyo nikwatasa n'abakristo ba Remgina tukakora obumwe tukumbika ekanisa y'ombuzi ngo tukumbika n'enju n'ekanisa ya Remgina. Abashaija batarikufaho amaka gaabo hamwe n'aba batarikutaho nteekateekano z'ensi y'amaka gaabo bashabwa kwegarukamu hamwe n'okutebeekanisiza amaka gaabo. Nyowe nabareetera eki bakweta big money. Omuganda makora baronde barikuhika 2 nshanju eriizooba bateebwaho emikono aha kanisa ya Children's Church of Uganda omu Rwampara. Omukoro ogu gwayebemberwa omureeberezi wa Ankole Bishop Sheldon Mwesigwa. Bishop Sheldon yashaba abazaire obutosha okukuriza abaana baabo omu diini kye bahwere okukora kurungi. Omwoyo wa Ruhanga waba omwine naza kubanga oli omushaija owagumire naye hari akabiriti ozokeza eki waza kukora omwoyo wa Ruhanga akuhabura ayo waza to ogume noshaba Ruhanga noshoma bayibuli noza okuteerana nomanya Ruhanga burijo umusimba amantu okunanireba mu rugore muti ojya kumugama mu bwenge manye kunara omugeri izoba manye kinashoma mu klasi manye kinagaruke mu mami manye kinagaruke mu dadi. Ahabwa TV West ndi Era Akiza na Susan Chausima.